Stigao je zadnji dan ovog studijskog putovanja. Na putu za Zagreb, odakle smo i krenuli, posjetit ćemo još dvije fantastične vinarije. Prva od njih nalazi se u samom Orebiću, naravno, pogađate. Radi se o vjerojatno najljepšoj vinariji u ovom dijelu Hrvatske, Korta Katarini. Vinarija Korta Katarina u vlasništvu je obitelji Anderson, Amerikanaca zaljubljenih u pelješka vina. Do sada je uloženo puno u samu vinariju koja izgleda predivno. Iznimna građevina uklopljena u teroar poluotoka Pelješca. U sklopu vinarije trenutno u rekonstrukciji nalazi se mali hotel koji će upotpuniti cjelokupnu prezentaciju Korta Katarine. Ono što svakako valja napomenuti je činjenica da oni ne misle imati samo mondenu vinariju u koju će dolaziti na odmor, već se itekako pazi na struku. Nika Silić sigurno je jedna od najboljih mladih enologinja Hrvatske i itekako je zaslužna za brojne nagrade koje vina Korta Katarina osvajaju. Uz plavac mali i roze posebno treba izdvojiti njihov pošip, za koji sirovinu isključivo nabavljaju iz čare i smokvice. To vino svakako spada među najbolja vina koje smo probali, a plavac mali, iznimno nježan i zaobljen, mogli bismo reći čak pomalo svilenkast, a opet jak i moćan, u potpunosti pokazuje fantastičan rad Nike Silić. Kad je riječ o vinskom turizmu, tada je Korta Katarina nešto što se obavezno mora posjetiti. Vinarija je to s iznimno dobrim vinima, izvanredno opremljena, arhitektonski odlično izvedena i na kraju, ali ne najmanje važno, prezenter Ivo Cibilić vodi vas kroz nju kao da su tamo već 100 godina. Na samom kraju ovog puta, već na izlasku iz Pelješca, ponovno smo u Ponikvama, ali ovaj put ne kod Vukasa, već kod puno poznatijeg Frane Miloša, možemo slobodno reći žive legende hrvatskog vinarstva. Imali smo čast da je Frano Miloš samo za nas i naše kolege novinare priredio premijeru novih etiketa. Otkud potreba za tim promjenama? Pa evo, sve ima nekakav svoje vrijeme i svoju ulogu. Etiketu nismo mijenjali više od 20 godina, ali pomalo kako se sazrijevaju i proizvodnja i vina, osjetili smo nekakav moment ili potrebu da napravimo jedan novi dizajn, novo rješenje. I tako usko, sam i dizajner i naslonjeno je sve na specifičnost naše proizvodnje, na taj izričaj suhozida, boja i evo, zadovoljni smo. Mislim da će polučiti rezultat. Frano Miloš vinar je kojeg mnogi obožavaju, ali isto tako ima i mnogo onih koji ga osporavaju. Pa smeta li vam to? Pa ako želite napraviti iskorak, ja mislim da je to u svim vremenima tako. Ako želite napraviti veći iskorak između nekakvih ustaljenih kretanja, gibanja, spoznaja ili način na koji ljudi funkcioniraju, onda uvijek naiđete i doduše na manji broj onih koji vas podržavaju, ali i na veći broj protivnika. Tako da to osobno niti ne doživljavam kao katastrofalno. To je dio dinamike, dio života, dio da ne kažem svakodnevnice, nego to je dio izazova života. I mislim da se moramo nositi sa i proturječnostima, jer bilo bi dobro kad bi iz tih proturječnosti svi učili, ali nažalost čini mi se da svi nisu spremni da uču, da obično, ja mislim da je to i ljudski, da ljudi žele da se začahure, da imaju nekakve svoje stalne navike ili spoznaje u kojim se ne žele da im se dira i tako svaki novi izazov, pa tamo da je to i napredak, ljudi pokazuju nekakvu odbojnost prema tome. Vaš stil je ponešto drukčiji, prvenstveno gledajući dinamiku izlaženja pojedinih vina. Pa recimo mi sad stagnome odležavamo 5-6 godina i više, evo, čak je jedan naš najozbiljniji proizvod ili stagnu 2/3, njemu je trebalo 10 godina da bi ga popularizirali ili da bi kazali evo, to je to. A za ove normalne berbe 5-6 godina. Uz tako duga odležavanja, kupci teško mogu imati osjećaj koliko je u stvari godišnja proizvodnja. No eto, otkrićemo vam i tu tajnu. Pa recimo mi radimo oko 50.000 boca godišnje, imamo oko 15 hektara vinograda, s obzirom na površinu nemamo toliko boca s obzirom na specifičnost i strogo kontroliranu kvalitetu ili količinu prinosa. Najviše imamo plavca, recimo stagnuma radimo neki od 10 do 15.000 boca godišnje, ovisi, to nam je izbor, izbor gdje biramo starije loze, najkvalitetnije grožđe i gdje se najviše posvećujemo.
Kako naš Tomislav često priča o Milošu i za razliku od mnogih kolega respektira njegov rad, znali smo da negdje postoji kvaka. Njihova razmišljanja o izvozu su maltene identična. Pa znate što, meni je to skoro pa smiješno. Kad obično se u nas provuče neka priča i onda svi to pričaju od male djece do starih ljudi, što na selu kažu istu priču, kaže aha, količine. Kao da se nekakav proizvod isključivo prodaje po količini. Pa proizvod se prodaje kao jediničan proizvod. Svaki proizvod moramo promatrati kao individualan jedinični proizvod. Znači, boca vina je jedan svijet za sebe koji sadrži sve kompletno čitavi sadržaj koji je potreban od proizvodnje do finalnog proizvoda i kao takvoga treba formira cijenu prema tome. Znači, ja kad šaljem svoje uzorke vina nikad ne pregovaramo o količini vina unaprijed. Prvo govorimo o kvaliteti vina, prvo govorimo o cijeni vina, prvo pošaljemo uzorke da li vina prolaze u nekakvoj cjenovnoj grupaciji po ocjenjivanjima onih koji ga žele distribuira ili plasira na to tržište i onda govorimo o količinama. Količina je zadnja stvar o kojoj se govori. U smislu naše proizvodnje, doduše, možda to ne vrijedi za sve proizvode i za konvencionalne proizvode. Mi smo ipak proizvođači organskih, prirodnih, selekcioniranih vina, malih serija, može se reći ekskluzivnih vina. I tu uopće ne igra tolika količina, neće niko poludi za našim vinima, pa da mi nećemo moći podmiriti to. Pred nama je takav put da mi moramo ići korak po korak. Svaka boca, svaka pozicija na tržištu je vrijedna za nas. I mi moramo uspostaviti te temeljni sustav vrijednosti. Znači, dobru kvalitetu, dobar odnos cijene i kvalitete i spram tomu i količine, normalno da se gradi tržište na osnovu tega i to je proces. Ja govorim ponovo, onda govorim ispred svoje obitelji, svoje firme s kojoj radimo. Ne mislim tu na čitavu Hrvatsku, to je jednostavno proces koji je tek pred nama. Frano, jedno vrlo kratko pitanje. Vinski turizam. Pa mi smo jedni od prvih koji smo se počeli baviti vinskim turizmom, koji smo počeli plasira ili marketinški se odnosi prema tom proizvodu, prema našem užem tržištu, normalno dubrovačkom i dubrovačkih hotela. I mislim da tu postoji, ne da postoji prostor, nego postoji velika mogućnost, ali ništa ne pada samo od sebe, ništa ne pada sa grane i jabuku treba ubrati. Prema tome, sve ovisi koliko mi kvalitetno radimo, koliko se odnosimo ne samo prema kvaliteti svog proizvoda, nego prema kvaliteti njegovog plasmana i informaciji koja je potrebna da do tog tržišta dođe, da to tržište reagira i da nam kontrainformaciju pošalje natrag. I mislim da je to jednostavno jedna ne nadopuna naše proizvodnje, nego jedna velika šansa uopće za našu proizvodnju, jer vino je ipak proizvod koji je ne samo enogastronomski proizvod, nego vino je proizvod, može se reći, kulturološki proizvod, po kojemu se prepoznaju mnoge druge nijanse. Pa ja mogu slobodno reći da narod ili zemlja na način na koji se odnosi prema vinu da se može prepoznati njegova kultura ili kultura zemlje u kojoj ti gosti dolaze. Za sve vinare s kojima naš Tomislav osjeti zajedničku vibru uvijek čuva pitanje što je za vas vino? S nekim vinarima to se dogodi onako na prvu, a neke moramo posjetiti više puta. Kod Miloša se ta povezanost osjetila i prije dolaska. Pa vino je, kažu, i hrana, i piće, i užitak, i komunikacija među ljudima. I vino je nešto što može biti iznad obične svakodnevnice i iznad jednog vremena. Vino je nešto što se prelijeva preko naših života. Vino je nešto što može biti jedna velika i neiscrpna energija koja se može pozitivno koristiti u životu od zahtjevnosti proizvodnje preko samog plasmana, tržišta, odnosa prema vinu. I to je jedan svijet koji je jednostavno ne dostižan tako lako. To treba ući u taj svijet, treba ga živjeti i treba s njime znati kako i na koji način uopće funkcionira. Frano Miloš, kao i naš Tomislav, piše poeziju. Kako trenutno i nema puno vremena, ta je poezija pala u drugi plan i svoju umjetničku dušu Frano iskazuje na neke druge načine. Ali naravno,
da nije mogao proći kroz Get Report bez recitacije jedne od svojih pjesama. Pa evo, moja prva ljubav poslije vina je poezija. Ali nažalost u zadnje vrijeme nemam puno vremena i jednostavno nemam vremena da bi se bavio poezijom i onda se bavim fotografijom. Jer mi je lakše u tom smislu uhvati nekakav sadržaj ili izričaj kojega želim pokazati. A ja ću se ponovo sigurno vratiti poeziji. Sve u životu imaju različite intervali, različite nekakve situacije koje određuju i nas prema okolini i prema ljudima i ljude prema nama. Pa evo, mogu kazati jednu pjesmu, evo, kad smo već tu govorili smo danas o konobi, kazat ću jednu svoju pjesmu što se tiče konobe, evo. U mirima stare konobe trag je dublji od traga čovjeka, mukom i ljubavlju ovjenčana stoljećima. Opijena već mirisom crnog vina, iz konobe stare, duša težaka, navijek razborita, u žuljima, u kamenu. Oduševljeni Miloševom prezentacijom, a posebice Plavcem malim iz 1994. koji smo imali čast probati, sjeli smo u autobus i krenuli put Zagreba. Kako bi zaokružili ovo divno druženje, ponovno ćemo stati negdje oko Šibenika. Naravno, večera je bila predviđena u Dubravi kod Tisnog, u konobi Banovi dvori. Kako su Damir Vodanov i njegova konoba česti gosti Get Reporta, ne trebamo vam posebno pričati o samoj konobi. Valja još jedanput samo naglasiti da se 90% ponude bazira na peki. Puno toga što poslužuju u Banovim dvorima iz vlastitog je uzgoja. Tako da se možete u potpunosti posvetiti užicima ekološki uzgojene hrane. Pokazao je Damir i vlastiti maslinik i crnu kužinu u kojoj se sprema peka i ne sumnjamo u to da će se naši kolege vratiti kad budu u prolazu, a ljude koji će za Banove dvore čuti od njih, kao i vas koji ovo gledate, pozivamo da svakako svratite. Vjerujte nam, posjet Banovim dvorima je istinski doživljaj prave, autohtone dalmatinske kuhinje.